Ke sanga le mongwe hela o kwalang ditso ya ka letsile ya kwadile ditso tsa Afrika ya kwala ditso tsa Botswana re batla mo go lona go nne le o kwalang ditso tsa go nna the first Motswana match official to officiate at World Cup. Morutuntshi wa ithutuntsho Thobekile Manyanya a re o solofetse tsamaiso ya maemo a kwa godimo ya metshameko mo pakeng ya 2024 le 2025. Gona ra itse gore gona le new laws tse di changeileng tse leng gore ba tshwana ke gore le bone ba di itse ba nne mo leveleng ya borefri ba bangwe ba mahatsha sele le gona gore ba khona go phadisanya le bone bana le information bana le kitso e tseneletseng ka se leng gore sa tlhokagala tota ha re lebeletse referee well rounded. This amendments tse disha they will help them to go out there go field of play go etareng ba ithateng ba supise ba se rutile mo class. Ditshutiso tse di shatse di tla thusa batshwara diphala go tsamaisa metshameko ka matsetseleko ba supa tse tsotlhe tse ba di anyileng. Ithutuntsho eo e tla wela ka la botlhano mme go solofela gore batshwara diphala ba bo ba anyile dikitso tse di tla tlhabololang tsamaiso ya metshameko le go tlhaloganya melao ya FIFA go hema ketsaetsego. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Wetso a re di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. Over the past 5 years, Botswana has seen a long stretch of water infrastructural development spreading across the landscape of the country. These developments are aimed at addressing water supply across Botswana. Government took a deliberate decision to place access to potable drinking water at the core of its planning. Water is being transferred from strategic points across the country to where it is needed and treated accordingly, and thereafter stored correctly and finally distributed for consumption. Since 2019, projects implemented by the Ministry of Lands and Water Affairs have improved water distribution and supply to those living in the rural and peri-urban areas across Botswana. Currently, 98% of Botswana's population has access to potable water. To celebrate this milestone of ensuring that Botswana achieves water security, the Ministry of Lands and Water Affairs will officially commission major project works across the country. This commitment to avail water countrywide is in line with Vision 2036 Pillar Number 3 of a sustainable environment, which advocates for water security. The commissioning of the completed project achieves Sustainable Development Goal Number 6 for the country, which calls for countries to ensure access to safe water and sanitation for all. This is built on sustainable management of water resources, wastewater, and ecosystems by 2030. Access to safe water, sanitation, and hygiene is the most basic human need for overall health and well-being.